Dobar dan. Nekaj rekel koliko, si smo postavili. Snemalec. Kako se šlo? Težko.
Zdaj ne bomo pa da klade. Ja, zdaj če bodo pustile. Pa da, pit pa pojedi. Daj mi samo izpričati. Če slučajno ga imajo. Pa jedi muko kumaru. Muko kumaru je pravi. Da imamo, ne vem, nekaj čez 30 sladkorja. Pa noge so ga kupili. Ne vem, kaj nekaj se mi jedno. Ja, pa ne stavi. Brava,